Pozdrav svima! Dobrodošli na kanal Cemberske kuhinje koja predstavlja brze i jednostavne recepte. Ukoliko ste prvi put na kanalu, kliknite na zvonce, prijavite se da budete obavješteni o svakom novom receptu koji bude izašao na kanalu Cemberske kuhinje. Ukoliko vam je potrebna ideja za neki brz i jednostavan ručak, evo ja imam rješenje za to. Pravimo đuveč iz rerne. Brzo, jednostavno i ukusno. Ovdje imam šolju i po pirinča koji sam oprala. Ovdje imam jednu šargarepu koja je izrendana, možete isjeći na kolutove. Ovdje imam pripremljena 3 paradajza, 3 paprike, 2 sitno isjeckane kobasice, 2 čana bijelog luka i 1 glavicu crnog luka. Bijeli luk obavezno ubacujem, pošto nam je ovako vrijeme promjenjivo, trebamo ipak da se pobrinemo za naš imunni sistem, a i bit će ukusan ručak. Dakle, isjeckat ću luk. Ja koristim ovom prilikom ovaj ljubičasti luk. Mada je sasvim svejedno, crni luk, ljubičasti, on će dati poseban ukus. Tako da nije bitno koji ćete upotrijebiti. Neka mi profesionalni kuvari ne zamjere na sjeckanju luka. Ja znam kako treba da se sječe, ali ja to ne umijem da primijenim u praksi. Čak sam i snimala video o tome kako se pravilno sječe luk, ali ja to ne umijem da upotrijebim. Ja ovako korištenje noža ne umijem, tako da nisam profesionalac. Ja sam obično domaćica koja istražuje brze i jednostavne recepte za sve moje zaposlene žene koje nemaju vremena da sate i sate provode u kuhinji. Tako da, drage moje, ja sam tu za vas. Mogu da vam kažem da prvi put koristim ovaj ljubičasti paradajz. Nisam ga prije koristila, kupila sam pakovanje paradajza, on je dolazio u paketu. Tako da ću ga sad upotrijebiti, prosto da ga isprobam da vidim kakav je. Paradajz ću isjeći ovako kao na kriške. Ovaj žuti paradajščić, njega ću da isjeckam na kockice. Imamo još ovaj crveni paradajz. Normalno vi možete upotrijebiti samo jedan crveni paradajz, ja sada eksperimentišem sa ovim ljubičastim, ali 1-2 paradajza je sasvim dovoljno. Također ću i ovaj paradajz isjeći na kockice. I idemo isjeći 1 do 2 paprike na kolutove. Meni će biti dovoljna samo ova jedna paprika. Evo ja sam dakle u jednu vatrostalnu posudu izlučila paradajz, papriku. Tu dodajemo šargarepu. Moja je šargarepa iz zamrzivača, mrznuta, a možete isjeckati na kolutove šargarepicu. Tu dodajemo sitno sjeckani luk, 1 glavica luka i 2 čena bijelog luka. Tu dodajem šolju i po oprane riže. Dakle, ovo je šolja koju sam koristila kao mjeru. 1,5 ovakva šolja riže. Ja je uvijek operem ovako kroz ovu cjediljku, da se lijepo opere, da bude čista. I sada sve ove sastojke promiješam zajedno sa ovom kobasicom koju sam isjekla. Možete dodati suvo meso ili kobasicu. Idemo sada dodati začine, 1 kašičicu soli, 1 kašičicu vegete. Ja ću dodati još malo, pošto ja uživam vegetu. Dodajem malo suvih začina, mrvicu bazilika, 1 navršnu kašičicu crvene paprike. Sve to izmiješamo ponovo. Prelijemo sve sa uljem ili maslinovim ako imate. Malo 1-2 kašike ulja i 1-2 šolje, ove iste šolje koja nam je koristila kao mjera za pirinač. Još jednu.
Mislim da će to biti premalo, dodat ću i treću šolju. Idemo sada staviti u vruću rernu 30 minuta da se riža ukuva i da se sve lijepo zapeče. I evo, dragi moji, brzi, jednostavan ručak, spremljen, đuveč iz rerne. Možete da napravite neki prilog od jogurta preko ili jednostavno ovako da poslužite. Ja sam dodavala još jednu pola šolje vode dok se riža lijepo ukuvala i eto, ručak je spreman. Nadam se da vam se sviđa video. Kliknite na zvonce, ne zaboravite da se prijavite na kanal i do sljedećeg nekog brzog i jednostavnog recepta. Ostanite mi zdravo. Prijatno!